سلاوک بسپحی بوون خۆشک بوونا کوردستانی تەماشاوانین هێژا ئەس هۆزان بابانم جارێک دی ڤەگەڕیامە گەلوەمەش بۆ پێشکەشکردنا بەرنمەیە ڕیا کوردستانی بانگشەیە هەڵبژارتنەیە پارلەمانتوە عێراقی کەتە ناودا ji ber vênajî bernameyê me demekî nav berketin navda û piştî hilbijartinê bi dawî bû em carek dî bernameyên xwe her roj her şevên şemî demjimêr ne bi dema başûrê Kurdistanê carek dî dest pê dikin û yek ji tever û rojevê me ez herî serekê ya herî girincî meseleya proseya aştî û civaka demokratîk tabi wek pêvajoya aştî li Bakurê Kurdistanê Tirkiye tê binavkirin. Wek hûn zanin di tebaxa îsalda komisyonek bi navê Komisyona Aştî û Biratî û Demokrasî hatiye avakirin. Zêdetirî salekî bi ser destpêkirina proseyê dema ku dewlet baxçerî li Parlamentoya Tirkiye çû bi destê serokwekîl û hevserokên dem partiyê girt û merhebayiyê dawan û pêvajoyek da dest pêkirin. Piştî vêna jî PKK em bêjin rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê Birêz Abdullah Öcalan bangewaziyekî li PKK xwe fesix bike û dawî bi têkoşîna çekdarî bînin û êdî meseleya bi demokratîkkirina Tirkiye û entegrasyona demokratîk û pozitîv hate rojevê de. Niha komîsyon heya niha zêdetirî 16 civîn 17 civîna li dar xistiye û hejdê vê me hêjî dê civînekî li dar bixe di civînê de ku têpayîn têda biryar bête girtin ku divê civînê de piştî vê civînê seredana Birêz Abdullah Öcalanê li İmraliyê bikin ji ber ku daxwaza gelek zêde heye wek sermuzakîrevan û wek kesê ku ev pêvajoyê daye dest pêkirin biçin İmraliyê û li gel Birêz Abdullah Öcalanê hevdîtin bikin. Niha bi giştî ev qonak çawa derbas bû tê çi pêwerê û ji vir şûnda dê rewşa siyasî bi giştî hem ya Kurdan li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hem jî ya navçeyê taybetî li ser proseyê dê çawa em ê nîqaş û gengeşeyê zêdetir di vê derbarê de bikin. Du mêvanê me heye bêguman mêvanê me yekê Birêz İrfan Aktan e li Enqereyê em ê destpêkê li gel kekê İrfan ku hem bixwe jî nivîskar e hem rojnameger e û hem jî şovekarê siyasî ye demeke dirêj e bi salaya divan îşan de û dişopînê û nivîsê wan jî heye karin bêjin şarezaya divê babetê de pispor e em ê zêdetir wan babetan li gel kekê İrfan nîqaş bikin. Kekê İrfan silav rêj ji bo te spas ku tu bûyî mêhvanê me. Spasxweş êvar baş. Gelek spas. Dixwazim bi vêna dest pê bikim. Bi giştî salek û mehê guzer yani ji salek zêdetir ji destpêkirina proseya aştiyê derbas bûye. Komisyona aştiyê jî ku jê re dibêjin komisyona aştiyê her çiqas ku hinek rexne jî li ser bin gelek civîna çêkir civîn bi encam bûn bi encam nebûn aliyekî lê bi giştî dixwazim wek pirsêke giştî li ser birêveçûn û pêşveçûna pêvajoya aştiyê ku hûn çawa dinirxînin paşê em ê zêdetir bikevin nav hûrguliyên wê ne hûn bi giştî di vê salê de birêveçûna proseya aştî çawa dinirxînin. Belê pêşî ez tiştekî bêjim ez her pirsgirêkek teknîkî dicîm dengê min du car ji bo min divegere ji ber vê hindî jî ez gelek eger hevalên rejiyê ez ê ji hevalê xwe re bêjim biraderan kak İrfan alê dengim du car egeretewa tamam niha gelek spas lê niha dengê ve hertim çû dengê ve çû niha dengê me nayê kekê İrfan kekê İrfan dengê me tê belê neha çêbû neha çêbû tamam Kurdistan bê pirsgirêk nameşê qusûrê efûke belê kerem ke ne qusîra ve ya biborin belkî ji qusîra me bît niha ev proseya saleke berdewam diket heta neha PKK gavên pir dîrokî avêtin yani PKK hem xwe fesih kir hem jî îrada çekberdanê jî nûşa hemû cîhanê da yani PKK dî nabêjît pirsgirêka Kurd a li Bakurê Kurdistanê bi tenê rêya şoreşa biçekan dê çareserbît PKK dî wêhê nabêjîtin ev tiştek dîrokî ye ya duyemîn PKK xwe fesih kir û got dî ez çinînim yani em gerîlayên serî çiya daxwaz dikin vegerin welatê xwe
کردستانی و سیاست دموکراتیک بکن حتی نها یعنی رخی کردان گاوین آویتی همه جی دیروکی بین لی مخابن حتی نها دولتی برسوا وان گاوانه راست ندایه بلی وک ویجی گوته کمیسیون اکات آوا کرن و اوه مهان چند جوین بیک آنین لی حتی نهجی کمیسیون نهاتیه مرحله کو زاگون گوهرتنی آنجی دی چاوانی او پرسکریکه چاره سر بیت نقاشا و هیچ بر سرراستی نهاتیه کرن اوهجی سبب وی دو سببیت وید هی ملک دولت ترک هیچ نهاجی دبیجن اگر که هم آشتیه که گل و حرکتی و گل کردین باکوری کردستانی بیگ بینن کرد دی قوات کردان دی زیده تر بید و پیشروژ ام بلکی نشین برا پیشیا و روباری بگیرن او ترسه هندک یعنی ملک دولتی هیچی بردوامه یا دویمین درسین حکومت AKP جیه تی AKP دبیجید اگر که او پیواجو سر بکوه بلکی از بم بکوم وک سال 2015 اگر بید بیراوه جی هفته خزیرانا 2015 البجارتن آندا HDP صدان 13 رأی هلگرت بین و AKP اقتداری کفت بین نها روشا آبوریا ترکیه کریزک پر کور هیا و AKP گلک یعنی زمین خواه خیم خواه وندا کری و داخواست دکت هیزا خواه جا رایدی سریک و بینیتن حتی نها تاکتیک و آخفتنا گوتنا سیاسی یا AKP لسر میلیتاریزمی و لسر نتو پرستیا ترکینی بی ترکان بی او اوهیجی یعنی سیاست نتو پرستی مشتریت و زحفن لترکیه کیجان پارتی لسر نتو پرستی و سیاستی بکت لسر سردکون و AKP جی اوه 25 ساله او تجربه هل گرده اگر که او آشتیه چه بیتن AKP ادی و چکا خوشی ونداد کتن جبر و هندی جی AKP یعنی خوا مجبور حسب بینیتن جبو که ترکیه زنجیرین خوا آزاد بکتن گره که آشتیه گل کردان بیت پیک آنین لی AKP جی خود ترسه پیشرو جا خود ترسه اوه جی نایلیتن کمیسیون و او پیواجوه به وقت اک زودتر پیش و بچید آنجی سر بکیوی بله باشه که ایرفان بنیرین حتی افترس تنه یعنی یا AKP یا حکومت یا جی ام دکارن بیجن دولت جی تایبتی دولت تا کور جی جوه یکی ده ترسه جبر کو چه مازوینات پرسم دناب جواکا ترکان داب تایبتی ازیت ترکان بیجم گلک برتک هنه یعنی ده گلک راپرسیان دا رژه که زیادت بیجن کو دوی اف پروسسر نگری دوی کمیسیون نچی سردان ابرز و جلانی بکه یعنی برتکی که نیوی به نیوی هی دناب جواکا ترکان دا بنیرین اتا اب مترسیش بو دولتی جی هی آنگو دولت خوازه بر ریبازی که دن تف بگاری بگمان بو دولتی جی هیاف درس پرسکریکا کرد باشوری کردستانی و هر چار پارچه این کردستانی دیروکاوی 100 سالان زیده تره و جواکا ترکیه جی سوریه و عراقی و ایرانی جی لسر نتو پرستیا ناسنامه این وان دولتان یه هاتی آوا کردن یعنی لسر عرب پرستی و فارس پرستی و ترک پرستی یه هاتی آوا کردن نها بردن دولتی جواکا ترکیه جی آماده و بو آشتیه که یعنی جواکا ترکیه همه نه لی گلک نفوسک زیده دجی و آشتیه دترسن
جبر کو حتی نه دولت گوتیه و ملت و جواکی اگر کو ام گل کردان آشتیه که انجی ام ناسنامه کردان قبول بکن هنده مافین خواه وندا بکن هنده مافین خواه بزر کن نها هندک ترکین حزبین ترکیه این نجات پرست دبیجن دماغ او آشتیه چیبو هنگی و وقت دی کرد ترک دی ناسنامه خواه بزر بکن وندا بکن دولت جی یعنی همه قاد همه ارگانیزاسیون دولت جی لسر نتو پرستی هاتیه آوا کرن نه دولت جبو ارگانیزاسیون خوشی آماده با آشتیه که نینه یعنی هین آشتیه نینه او دولته تنی حتی نه کردان سرهلدانی چه کری سالا 1925 حتی نه آن سرهلدان آن تپسر کرن و قتل عام آنجی انکار کردن ناسنامه کردان نه دولت نه جواک حتی نه فیری آشتیه که به سالان بردوام کرده نینه یعنی جار بلی شر ندر کردن مثلا نابینا قتل عام دیرسمی حتی 1960 اسیان این مازن چینه بینه کردجی بیدنگ دیهارن وان سالانده لی 1960 دیسا کرد هیدی حزبین خواه آواده کن حتی هفتهان و هشتهان پاشی اسیانه پیکی درد کویتن یعنی دماغ مرو دیرو که نیریتن مرو زودتر فهم دکت چاوانی حتی نها انقره خواه یعنی جبو آشتیه که آماده نینه جبر کو تجربه آشتیه چنینه ترکیه دولت و حکومت حتی نها و جواک تنی تجربه شر و اسیانان و قتل عامان دیتی هلبت یعنی آشتی شر زحمت تره و یعنی همه کس به تسلیم کتن جبر به هندی جاو پیواجوه یعنی به صناهی و زو آوانا بیتن گره که هر دو آلیجی هیدی باوریا خواه آوا بکن و پشت هنگی یعنی آشتی فیناله آشتی داویه لی یعنی ورن ام آش ببن دماغ و دولت باخچری آنجی دولت بخواه گود ورن ام آش ببن هنگی جی زو آشتی ناچت آوانا بید جبر که جواک آمادن نهاتی آماده کرن برسگری که هری مازن جی اوه بله نه هندک پارتی بیجن ام ناچنه ایمرالیه آنجی حزبین که پارتین که دروی پارلمنت این که نتو پرست و نجات پرست او هر تم دجیوی پیواجوینه لی گرکه AKP و MHP yani hükümet و دولت inisiyatifê pelgerît û civakê qaniዕ biket ji bo vê aşitiyê. Belê. We behsa îmraliyê kir. Bi rastî ez dixwazim li vir hevdîtinekê Birêz Ebdullah Öcalan hê di salên notî da dema ev demên nû hatin weşandin ji ber ku qedexe li ser bû. Bi rastî gelek gotinên balkêş ya Birêz Öcalanê heye ku niha jî ev gotinên xwe hîna jî dibêje û wek pêdagiriyê li ser dika. Bi taybet ji bo demokratîzekirina Tirkiye û çareseriya pirsa Kurd bi rêkeke aştiyane û demokratîk. Bi taybet dema dibêje divê êdî dewlet ji haletê xwe konkretî û betonî bête şikandin yanî bête şikestin û divê formên nû bête avakirin. Vê ca dixwazim li ser vêna ev bipirsim. Çûyîna komîsyonê li gel İmraliyê û civîna li gel Birêz Ebdullah Öcalan gelo qonaxeke din ya aştiyê ya pêvajoyê bi xwe re tîne ango ev jî wek civînên binêrîna we wek civînên berê yên komîsyonê derbas dibe. Na bêguman eger ku komîsyon biçe İmraliyê mena vê ew e ku Öcalan Birêz Öcalan bi gel hikûmetê û gel civaka Tirkiye pişt vê wextê de bîte muhatap. Yani heta niha ew belê ve jî bala vê kêşa yani 1997 Öcalan hewpeyvînekê dete rojnamawanek Türk û bi vê hewpeyvînê dibêje
آرمانجا من نه دولت نه کردستانه که سر بخواه سببت ویجید بیجیتن آرمانجا ما و که ترکیه دموکرات بیتن و کرد جی بکارن نفس پلگرن بکارن چند و زمانی خواه بجین و پیش و بچن پشتی پشتی وی هاو پیوینه هاتیه چه کرن ترکیه هاتا قدغه کرن چما جبر که دولت ترک و 3 ساله 40 ساله Öcalan sebeba hemû şerê Öcalan nûşadaya. Dibêjin heta niha 50,000 medenî an jî leşker û gerîla jiyana xwe destane wê şerê da tek sebebek heye ew jî Öcalan e. Yani devlet wê dibêjît ew propaganda kir 40 salan. Zarok hatin kuştin, mamoste hatin kuştin, qetliam çêbûn همت بتون او یعنی دولت چجار سوچی خواه آنجی ام بیجن سببی خواه قبول نکر و جبر وی هنده جی چجاران ری ندان که دنگی اوجالان بزلالی بگهیتا جواکا ترکیه نها وک ویجی گوته پشت 25 سالان 26 سالان پشت 27 سالان هاو پیوین درکه و جواکا ترک همه نها شاشن دبیجن چانی ما اوجالان و ها ندزانی نها بگومان اگر که کمیسیون بچته امرالیه اوجالان ده او گوتنین خجارکتی دوباره کت و ده هلگری تا قیدا پارلمانت و ترکیه یعنی گوتنا اوجالان آکو بو هیئتا امرالیه دم پارتی جدایه لی گوتنین و بو کمیسیونی دید بنا دیروکی جبر که فرمی دیبیتا فرمی او گوتن جبر وی هنده جی گلا گرینگه و تشتک دیجی یعنی اگر که آشتی یک بیت آواکرین گرک دولت yani aşitin abeyna du tarafan du aliyan çed bana veya aşiti çık az ser gelfa aşitiye na aşna be gereke Divê du hêzên hember her du hebin ku bi hev re aştî bikin belê lebe yani ji ber vê hindê êkê ya tu rê gel kê aşitiyekey angel PKK angel Öcalan belê حتی نها دولت محتابه خو قبول نکریه گره که اوه بیتا به فرمی بیت قبول کرن دا که او پیواجویه پیش بچیتن یعنی تشتک دیجی بیجم نها بو کردان دی پاشوه چون ممکن نینه بو yani civaka Kurdan li Bakurê Kurdistanê zimanê xwe hêdî van datkin rast e asimilasyon pir kûr e ez 45 salî me heta salên ez hatiye üniversitê li Enqerê jî min Tirkî baş nedzanî ew bêjim 25 26 27 sala ez li Enqerê dişîm min Kurdiya xwe hêdî Kurdiya xwe ez van datkim zarokên me bi Tirkî mezin bin rast e ew pirsgirêke gelek kûr e ji bo Kurdan lê nayet vê menayê ku Kurd nasnama xwe wenda dikin Kurd zimanê xwe bîr dikin lê nasnama xwe zêdetir tînine rojevê û lê xwedî derdkevin dewlet jî wê hêt bînît yanî gereke dewlet nebêjît yanî ew Kurde hêdî Kurdiyê ber zimanê xwe wenda dikin 10 sal 3 sal paşî dê tamamen asimîle bin tiştek vereng mümkün nîne ji ber vê hindê jî aşitiyek rûmet ew e ku devlet hebûna Kurdan bi ziman û çanda wan qebûl biket bîte demokrasî û gel Kurdan aşitiyek verengî ava biketin êndî rêyên dîtir belkî PKK îro nebît lê sibê hizbên nû dê derkevin û em nizanin ew hizb dê çawanê tekoşînêken yani tekoşîna an jî ideolojiya wan dê çi bît em wê nizanin belê baş keke İrfan ji ber ku demê me hinek kin e mêvanê me duyem jî ye lê yek du pirsê me din jî ye bi taybetî dixwazim behsa rola birêz Selahdîn Demîrtaş bikim bi nêrîna we di vê pêvajoya heyî de dê birêz Demîrtaş roleke çawa bibîne
دمیرتاش یعنی سیاستمدارek پر پوپولره بله ناو کردان جی ناو ترکان جی گلک پوپولره حتی نها اساسا گوتنین اوجلان yani Demirtaş xeta paradigmaya öcalan قبول دکت و ویری دا دچت هلبت یعنی وک چاوان ام بیجن به ویری دا یه بیه سیاست مدار لی دولت پروپاگاندایا دجی اوجلان چیکری هند وقت چنه بی آنجی هند argüman devleti içine bin ko Selahattin Demirtaş'ı kriminalize biketin. Jiber ve hindi hej nahaji hamı Türkiye gotenin Selahattin Demirtaş tesirek mazın çetket ser civaki. Eğer ko Demirtaş bete berdan azad eğer ko azad bibe ev pevajoya a yani dengi Kurdan anji گوتنین کردان دکاری دمرتاش به زمانی خوا بگهینتا جواکا ترکیه و بیجیتا ترکیه آنجی قانع بکت که او آشتیه جبو کردان جی جبو ترکان جی سرفرازیه حتی نها دمرتاش چما ناید بردان یعنی دادگه ها اوروپایی آمافی مروان چند جار بریاری دای دبیجه که دمرتاش بیویسته بید بردان حتی نها دولت بخچلی گوت گرک بید بردان اردوغان دجی ویهنه رواستا لی اوه هنده روژه یعنی هم حمل بندینه که دمیرتاش بید بردان اراده یک بکور ناوا دولتی و آزادبینی قبیل ناکتن حتی نها قبیل ناکن جبر که حتی نها جی دولت ناخدا یک گوتن نینه یعنی گوتن خواه نکریه یک ام گل کردان آشتیه که چیکن آن نه چیکن او پیواجویه گره که سر بکوه آن نه حتی نه بریاره وی ندای جبر وی هنده جی دمیرتاش نهاتیه بردان روژا که دمیرتاش آزاد بی ام دکارم بیجن بله دولت نیت وی پیواجویه سر بیخه بله باشە وەک پرسا داویەک و پرسێکی بەرنێرینا من گەلێکی گرنگە گەلێک جارە لە میێوانی خۆت پرسم بتایبەتی divê pêvajoyê da binêrînê awa Kurd divê çi bikin nexwasim ez behsa Bakurê Kurdistanê Tirkiye û bi taybetî dem partî û partiyên Kurdistaniyê li Bakurê Kurdistanê dikin divê çi bikin bi rastî çi li ser milê wan e ji bo ku hem civakê adapte bikin hem jî bikarbin xwe biparêzin hem هێوی و باوەڕیەکی بدەن ji bo vê pêvajoyê binêrînawa çi dikeve ser milê wan yani Kurdan barê ser pişta xwe hemiyê yani helgirtê Kurd ji barê natirsin niha her çar parçeyên Kurdistanê Bakur, Başûr, Rojhilat, Rojava her çar parçeyan jî nava wan sed salan qetlîamên gelek mezin dîtin lê تکوشینین گلک دیروکی جی کرن برخوادانک گلک دیروکی کرن اگر که مرون هلش دنیای در کوید بگهیت هیوی و بنیریت جیهانی چیروکا کردان بو رومتا مروواهینی تشتک دیروکیه چیروکا کردین باشور کردستانی این باکور این روژوا آنجی حتی نهاجی روژهلات کردستانی کردان هم خوا پاراستن هم رومتا خوا پاراست هم جی نجات پرستیا دجی گلین دیتر چجار ناخدا قبول نکر کرد دجی عربان نینن دجی نفرتش فارسان ناکن دجی جهویان نینن دجی ترکان نینن کرد دجی چه گلان نینن دجی مسلمانان آن علویان آن جی مسیحیان جی نینن کرد ملتک قومک اساسا کرد دموکراتن قومک دموکراته او کردان یعنی کرن اخوی کری کرد نه پی و چه بکن گره که تک کیماسی کردانی های کرد نبینه یک اتفاقا ناخدا چجار باش آوا نکرنه لی از و باورم هیدی کردین باشور باکور روژهلات و روژاوای جی هیدی دی پرسکری که ناخدا جی
خلاص بکن و به وی اتفاقی دی بردوام بکن چیروکا خویا دیروکی بو پیش روژی انشالله کردان رومتا خوی پاراستی کردان برخودان اک دیروکی کری بدلت گلک مازن جی دای یعنی کرد بگو نحن از ود بیجم بگو من خطای تای بله گناحین میت پچوک جی تای ناخوا دا جی آن در و جی لی جیهان ام بنیرن کیم ملت هنا هندی کردان کیم گناه از دکارم و بیجم بله باشا گلک سپاس برس عرفان اکتان نویسکار روزنامه‌گر و شروعکاری سیاسی کل انقره لگل ما بیام جی سپاسیاوت کن و بیجن به هدیه کردستان که آزاد هر بجی و دسته وساق سر چاوان گلک بله تماشاوانین هجا امن ناف بریکه کرد ورگرن و دیسا وگرن جبو گفتگو تورین خواه جارك دن دم باش تماشاوانین هجا امه بردامی بدن به نقاش و گفتگوین خود درباره پروسه آشتی لباکور کردستان و ترکیه میوانه که ما هي برز اورال چالشلار لإستانبول هم نویسکاره هم جی شروبکار سیاسیه ده هم اندامه ده بخور روزنامه‌گری جانب سالaya سیاستا ترکیه ین ترکان و بتایبتی پاشن ین کردان جی دمن درجه دشوپینه برز اورال هم خیر هاتن میوان برنامه ما سپاس بود تفلیبونا و Ben size teşekkür ediyorum. از سپاسیا خو دکم وشان خوش gelek spas. Dixwazim bi vêna dest pê bikim. Hûn bi giştî proseya aştiya pêvajoya aştî ya zêdetirî salekî ye berdewam e li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di qonaxê xwe neha, halê xwe neha hûn çawa dinirxînin? Çok başarılı görüyorum. gelekî baş diçe em dikarin bêjin ev pêvajo ji ber ku ev civên ku tenê kirin ew civên di parlamentoyê da tên kirin divê civênê te gelek partî cih digirin ew gelek aliyan guhdarî dikin niha jî bo ku gavên demokratîk bûnê tên axaftin ew gav jî wê rojên pêş te bên avêtin ji ber ku her tişt li ser vê meseleyê hatiye ji ber ku PKK êdî çekê xwe danîne û ji bo hatina PKK jî ew yasa û qanûn bê derxistin û amadekariya wan jî tê kirin Bir de tabii Türkiye'nin batısında olan Türkiye yani süreci etkiliyor. Çünkü çok sayıda ev pêvajo li Tirkiye kesîre gelekî erenî li ser Tirkiye dike ji ber ku hem aliyên partiyên din de jî be erenî li vê pêvajoyê dinêrin weke CHP û ew partiyên dinê jî piştgirî didin vê pêvajoyî olumsuz yönde etkilediğini düşünebiliriz. Yani bir senede başarılar var. Önemli saleke bi serkeftî hatiye vê astê ev pêvajo ji ber ku piştgiriyeka xurt heye piştî pêvajoyê de بله و بحثا پشتگیریا بتایبەتیە CHP و partiyên din kir îro hevserokê Dem Partiye Tuncer Bakirxan digot eger pêşiya qeyûma li ser Colemêrgê ya jî Hekariyê bata girtin îro ev bela jî nedat serê CHP yanî eger CHP û muxalîfetê wê çaxê aliyê Kurdan bikirina niha ev pirsgirêk jî nedat serê CHP û qeyûm li ser qeyûm û operasyonên siyasî hûn vê naçawa dinirxînin Şimdi bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmenin bir faydası yok. divê xalê da em CHP rexne bikin ev nehewce ku em niha CHP rexne bikin ji ber ku Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'yle
yani دوی دوسا ام CHP رخنه بکن دوی ام بحثا دموکراتیک بونا ترکیه بکن ام بحثا به پیواجوی بکن ام بحثا آزادی خلکی بکن آشتی بکن جبر بیجی yani رخنه کرنا CHP دوی نه سرکه به دوی یا هری سرکه اف پیواجو به بله باشە بنێرینەوە چه ئاستەنگیان ژی مەترسی لە پێشیا ئەف پرۆسەیە هەیە وە گوت و پڕ باش هاتیە پرۆسە حەیەنا پڕ باش بڕێڤە چوویە نیقاش و گفتوگۆ چێبوونە لێ مەترسیە لە پێشیاوی خەتەریە لە پێشیاوی چنە Bir kere yani Türkiye'de siyaset henüz demokratlaşmış değil. Siyasi partiler جنه یکم کنم بیا بیجن لترکیه menfaatler دموکراتیک بودن لترکیه هر تم دالی سیاسی و داده پاشخستن جبرویا جی گلک جاران پرووکاسیون درکت نپیش هن آلیان دا دموکراسی پیش دموکراسی دهاتنه گرتن جبرویا جی insan hakkı ihlalini kabul ederseniz مافین مروان گلک جاران هاته بن پیکرن و او گلک ایش گلک کسی ایش کشاندن اوی سرکه yani fala sereke ya peşiya demokratik buna Türkiye'ye insanların büyük çoğunluğu şiddetle herhangi bir ilişkisi olmadığı halde جبرویجی او شدت دوی بی سکناندن او شرن کو تنال ترکیه بردوام بو بی سکناندن پاشی او ایدی بی خبگین آستا که دن آستا دموکراتیک بون آستا آشتی آستا ناساندنا مافین مروان kıymetlendirmek lazım. بله باشە بنێرینەوە ئەگەر کۆمیسیۆن سەردانا بڕێزۆ جەلانێ بکە پرۆسە دێ دەرباسی قۆناغێکە جددیتر ببێ یاژی قۆناغێکە هین گاوێن پراتیکی بێنە ئاوێتن ببە Yani Öcalan sürecin bir tarafı. Silahsızlanma Abdullah Öcalan دوی پیواجه دا آلی کیه جبر کو شرین 40 سالی زیتر بردوام دکر او آلی Abdullah Öcalan hatta sekrandan o PKK xafese kir büyük kitle var hareket eden. جبر او گلک کسی پشکری ده به پیواجه آلی دن دا او کرد هنن او کتله که گلکی مزن از گلکی زیده جبر بیا بله باشە ئەز وەک پرسا داویێ بەحسا ئەف پرۆسەیە ئاشتیە بکە یا ساڵە 2013 پرۆسەیەک چێ بوو و نەگەیشت ئارمانجاخوا بنێریناوە vê carê dê bigêje armanca xwe divê alîda Tirkan çi dibêjin Şimdi yani Kürt sorununun çözümü aslında çok uzun vadeli bir mesele. او چارەسەریە پرسکرێکا کورد gelekî دوور û dirêj e salan e بۆ ku ev pirsgirêk bê çareserkirin gelek kes hewl dide lê hetenî niha gelek pêvajo em dikarin bêjin di navbera PKK û hikûmetê da çê bû û him partiyên din de jî ketine vê Bu işin silahın ortadan kaldırıldığı aşamaydı. Bu ikinci aşamayı da niha ev ya yekemîn ew e ku pêşî çek di ortê da derketin ya diyemîn jî diyalogin ya sêyemîn jî êdî wê yasa û qanûn derkevin. demokrasi konusunda duyarlı değil. Meselenin artık demokrasi noktasına ve insan hakları ve özgürlükler Mesele êdî hatiye naskirin da mafên mirovan êdî hatiye demokratîk bûna asê bûye. Bo ku ev pêş bikeve jî ew gelek alî piştgirî didin û hewl didin û ew ê rojên pêş de jî hin gavên din em ê bibînin em ê bo demokratîk bûna Tirkiyeyê bo nasandina mafên Kurdan em ê gavên din jî bibînin pêşte ew jî hêdî hêdî amadekariya wan ji tê kirin. بله باشە gelek spas dikem birêz ora. بله
بله باشه گلک سپاس کم برز اورال چالش لار نویسکار و شوبکاری سیاسی لانقره لگلنو. وی آوی هم هاتن داوی برنامه خواه شاد بختوار آزاد بجین.